clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule February ni somni le pakhat sang ni somni le pathum ania US President Biden an arukin Ukraine ram atlo thut maya tranpuina US dollar maktadoi zanga apenghal bokani US President Joe Biden chuan aruk theyang berin Ukraine ram khopui Kiev chu Poland khopui Warsaw atangina luta Kiev khopuya Ukraine President Zelensky le mitlem te nen anin hmuwa ven himna uluk angaya wangin le thuruk aput lonan President Biden hi US official claim te le journalist pani chowin anzuya Ukraine adar kar nga chung chow anomani karma sa jirtomni khan President Biden hian Poland ajin tur hi White House chuan apuanga reporters ten Ukraine atlo telangem ti zona chu US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan tuna chuan Warsaw khopui chotlo tura ti ani ti in achanga an zonon poin tuna chuan ti in ka soito kha ti chowin achang le tani ti chuan President Biden chu aruk te in Joint Base Andrew Washington khopui bulatangin Sunday jingdarli le minute som panga Air Force One thlona thlok chuakin Germany a US military mun pui Ramstein Air Base a achol zoka thotan ni jingdaria ta Kiev khopui Ukraine chu ven himna nasatak noya aruk thiang berin aluta nimin dar khat pma Ukraine chu asan le ani US National Security Advisor John Sullivan chuan President Biden an Kiev atlo tur thu Russia shrilok chu arsal he ni na soya Masia Biden kaldon trep dar kar khata boruak ti dai turin ajin don tin White House chuan Kremlin asia tira akim changero chu puan zar ani lowani Russia chuan ni tin zantina missile manga Ukraine ka ringa wangin ti lui ti palthil thu la nuclear neiram pani te chu anin chal tau sirbup zo mayang ti an hlau thong le ani Joe Biden Ukraine ramalu ma nizan ma sadar som pm atangin le alu level hian US chuan anin thak na thlona thaber chi pahni Boeing E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control System radar le electronic RC-135W Rivet Joint Aircraft mangin Poland le Ukraine rinalai an viltira Polish airspace boruaka anlo thlok waltir rengani chungen thak na thlona surveillance planes pani te chuan Kiev khopui le achevel baka Russian missile ka chu amai tur tele leile boruak lam thil thleng in biak na te chu a thei vek ti ani AP News chuan mithen kha chuan Biden hian Russia and Ukraine arun kum khanna champa February ni somni le pali vela Kiev atlo anlo ringril rusa deu to rengani ati ani Dmytro Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan President Biden and Ukraine atlo chu lo momti in Ukrainian mipuitele President Zelensky tenhe na ani Ukrainian ne na achan chuan khovel tan le Europe rampum tan ani ati ani NBC News chuan tun na US history a US President Indona muna US sipai ven himna telova jinvoi khatna ania Kiev khopuya chuan Ukraine sipai le police te antamin anbulvela traffic te ati boi vekani ati ani Legia Veslenko MP chuan President Biden an Kiev khopui alu lain ama lolom nan ral kherdar ti rik roi ani tin Sky News ashilani Jack Sullivan chuan Biden an Ukraine atlo tur hi Pentagon Oval Office lam chuan thakhat chuang security chungchang uluktaka zir chiangin karmasa zir top nia apom pui chawani ati tuntum hi President Biden an US sipai tamtak ven himna hnoi ni lo le Indona munat lo voi khatna niya Ukraine tun ma atangin avoi sari jin nani Vice President ani lain Kiev hi voi ruk ngot alo jin to kalola jin le thinang ti ka sia alo tiangin tun tuma ajin le tani Biden jin tur hi athlen malokin White House chuan Kremlin Moscow lam hi sia tir nia soin akim changero puan zar anilova hei hi Russian sipai te chuan tumwang rengin Michelin an lo kap theya an kap ani nga chuan USin athung rul ngei don sia an film khur le ni an soi
US President George W. Bush khan in do na mun Iraq chu sang ni le pathuma tloin US sipai te amua chu tiangin President Barack Obama chuan sang ni som palia Afghanistan tloin President Donald Trump point in do na mun Afghanistan a US sipai te an tloa anjin tur hi ven him na uluk angai hle thina wangin aruk te aruam han le khovel sheta puan lok ani lo vekani nikum jun sang ni som ni le pani thla khan aruk bokin French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz le Italian PM Mario Draghi, Romanian President Klaus Iohannis te chuan Poland atangin relin zana an lo tlo towa British PM Rishi Sunak chuan 10 Downing Street alu anu lok November thla kif tloin President Zelensky alo muto boka Canadian PM Justin Trudeau le EU Commission President Ursula von der Leyen tele Hollywood star Larchen khatte point an thlop zia tilangin an lo tlo to bokani hetianga US President Biden Ukraine atlo hi Russia tan chuan ngayom takniin US le West ram ti chuan Ukraine chu atop thlengin Russia nen anin do na thlop tlat an tum zia le an din nge pui zia ti lan na ngai ani Biden chuan Mariinsky Palace Kiev khopuya Zelensky nena kum khat nuwa po Kiev khopui chu tlom lovin alading rengani tin US le Ukraine nampuan zar chu kok chungin Ukraine chu alading renga democracy chu alangai renga American hote chu an thlopin an din pui tlat chea khovel chu inunga dingin an thlop tlat che ani ti ashilani Biden le Zelensky te chuan kumsang ni le sompalia Crimea thlerkara Ukraine sipai thita le tuna in do mek na Ukraine sipai thi te shia rengna Wall of Remembrance ti mun siam tloin ngoi rengin zana chibayan buka Abula St. Michael's Golden Dome Cathedral biakin tloin hunan mangbokani Biden hian Ukraine chu an thlop tlat thu ashilain Zelensky an in dona tura fighter jet F-16 adil chin chu pek an ni tur thu asoilang lawani US hian ral thuam thachi ka pathir ral tu thei M1 Abram tank somthum pakhat le lai pui thachi Howitzer anti-tank missile Javelin air surveillance radar le slaimu dang le sum fain US dollar tluk le dingon somnga don hu Ukraine hin kumatanga pein alutan pui to ani Zelensky chuan kanin biak na chuan ra duam taka chuani tin Russia in min run nuwa US chuan ama chu an thlop tlat zia min shil ma saberani ati Biden chuan midang tangam zong ti wanga beina chu ti top ani lo chuan kan vaiatan athalovina hlawmani kum khat kalta kha zan thim hnuaya khan khovel chuan Kiev khopui chu atlom tura an ngaya chu mai ni lovin Ukraine rampum pui chu Russia laka tlom mai turin an ringani Kiev chuan ka thinlung mun chen khat alwa tlatani ati ma se kum khat nuwa po Ukrainian te khopui chu Ukraine meeting e in thununin alading renga ral khelda ri chu achu athinin bomri le missile puak ri shiat ni thin ma se Ukraine chaklam the next le bakmat munate thile thau pola in beina le in kana te omreng ma sela Ukraine chu atlom ri lawani Ukrainian presidential palace atanga thu puan chuan dar kar somni le pali chungin khopui som panga te chu Russia missile ten an kapa civil mi paruk thi in Liam som pasari anoma Kharkiv region na kupiang sa Russian sipai te localin in ka nan satak awma hospital industry plan lemi pui chena building then khat ka chiatani atiani Biden chuan Putin a indona chu nein om mek ti soin tuna Putin a ril ruai nge omle angai tu mek ka shelo pathianin angai tu mek chu asiani athil tum le ngai tu na chu diglawani atiani Biden hi ain chei thin dan angin kor chung pol hain sunglass dumabuna Zelensky chu US in an thlop ti shilin a thei chung chu an thlop tlat don ti a hril chuan Zelensky chu an lom hel takin kan ti zelang ti in English in alo changani The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research Pool chuan nikum sang ni som ni le pani me thla khan US mi puiza som ruk chuan Ukraine an thlopa ral thuam le suma tran puyan du lain kumin January tha chuan za som ni le pariat chowin an thlop to ani ati ani President Zelensky chuan Twitter a Mr. President khongai takin shwai tu ini na le
i huai sen na ka zana sang ber ka buk na che min lo pom sakang che Slava Ukraine ti in a ron zia kani hetinga Biden an Poland le Ukraine atlo ma hian Polish President Andrzej Duda chuan Sky News nena President Putin chuan West ram te ti ha le ti chak lo adu ani tin Putin chuan adu le be siang in West ram te ain tender tir theilova US NATO le EU ram te chuan Ukraine chu thei to pala tran pui zel alna tum deuh zel ni na lang Biden chuan Kiev atlo zoi nuwa Warsaw khopuya an tho pui te muin malak dan tur asoi puyang heti lai ve khian Russian President Vladimir Putin chuan tunkar February ni somni le palia Ukraine run tura special military operation tia sipai atirlu kum khana champha chu Moscow khopuya Luzhniki stadium aro pui takin lomna buat sain hun an mangdon nia soiniin mi pui tam takma ne na chu kan ta ani ti thu pui mangin asoi an ringani Japan chuan Ukraine tran puinan US dollar tluk le dingon nga vel pe katumti PM Fumio Kishida chuan apuanga Tokyo chuan zirtop ni lowam tura hian online G7 summit ti Ukraine President Zelensky telina thengang chuta chuan Ukraine tran puina tur ve bur khon sakan tum bokani PM Kishida chuan Ukraine chu Russia abe reng wangin mi puite chu tran puyan ngayani ati Japan chuan Ukraine ram hi humanitarian thil emergency economic tran puina yen maktadwai zali som thumle panni billion som sari yen chu pein Ukrainian refugees sang ni alomi khwal to bokani French President Macron President Putin a thian tha angai chuan Ukraine a Russia chu ne angaya nuai chimit kherlovin atiani President Macron hian Russia in Ukraine arun malokin Moscow azinin Putin amhuwa chumi nuwa po telephone in voing moza dremna zongin President Putin chu bechina Ukraine phei chu anlom lo le thina ni Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan NATO ramte chu ral thuam le amu tam jok thoa Ukraine tranpui turin NATO member te asoma Ukraine ne na chu NATO le EU ramte tan thilpui mo tak boruak muanom jok thlen na turani tin Russia le Ukraine in do na chuan kumpui linglet alao mai theini na soi Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia President chu in ka hai siama dokan kila remna jong tura ngenin atul chuan remna palai na tho Turkey na thok hre lawani ati Malaysia President Putin chuan tuna Ukraine rambial pali an chu sakram te chu Ukraine in Russia rama apom masak photlo chuan in ka hail emo remna zonga in biak na nei thei anilo ati lain President Zelensky point kan ramin chis khat po kan chan theilo Crimea Peninsula le Donetsk le Luhansk le Kharkiv le Zaporizhia region atangin Ukraine ram nei lunga tangin Russia sipaite anin thiar chuak vek masaturani ati ve bursia Ukraine le Russia in kara remna le muanna siam chu alhar sain khirhle tura ngai alani me kani Russian chuan war Wagner group bultan na September ni som pali sang ni som ni le pani khan Ukrainian tena an bele ta wangin Russian sipai te chu Kharkiv atanga in nuk dok lo theilawa siam an ni lain mi pakhat Russian lungina tang te hna thu soilai video thedar chiam ania private military company ayo kania aming po in se to mai thei PMC Wagner ti ani ti in pasang tak lukol tul chuan lungin tang ama hwal tu te chu hna asoi buwa maya he video hi low quality mobile lang ni in anu loka Russian opposition leader lungina khung mek Alexei Navalny thri soi te chuan an thedar zuani video langa thu soi tu chu yes jini Prigozhin Russian tycoon Kremlin nena inzomna thuk tak nei ania amison chu Ukraine in dona Russia tana beitura Wagner sipai tur lungin tang telak chuani ama jong chuan Prigozhin chuan Wagner group te nena inzomna neilawang hlerin ain soi thina ma se phat thei ani talo video a somna asiam lai ngai thatu lungin tang te chu kumsom hile pahnia tanga kumsom ngai karte an nilhoma Wagner sipaya antang ani chuan tharuk nuwa an thu buai chin felvek anianga
indona nunna anchana ni poin hero taka William atiam bokani lungina tanga la chuak thei cheu midang hriat in em ti in lungin tang te chu azota midang pani anom ala le pathian ma se anni poin kuang mang bakin an la chuak thei don lo chewa ke chuan damin kala chuak thei chewani ti na soi bokani Russian law chuan lungin tang te chu military service pe ka lak chu rem ti haulo Federal Penitentiary Service Federal Authority of Prison and Detention Facility chu Russia thil ti thei Ministry of Justice noya omania ma se sarkar bureaucracy chu Prigozhin tan chu an ain khar ve lawani kha video alar vaknu khan wangnar te chu Ukraine Russia wara na sazokin anin rol zui boka January thla a Russian sipai tera Donetsk Bakhmut daipona Salt Mine City Solidar anla khan asul sutu berte chu wagnar te anni Bakhmuta khan thasari vel cha chu in kan le in be na na sata kom to in chuta sul sutu berte chu wagnar te annia Prigozhin hian thopui sol tak tak nei in chungzinga chuan Ramzan Kadyrov of Chechnya te po antela tunma chuan langsar lo taka chitla thin ni in tunai ro alangsar ta hle kumsang kha zakwa somruk le pakhat khan Leningrad Chicharis capital huya apianga Prigozhin hi Khrushchev Soviet Union laya seilian ani alana pan viau lain ruk wanga man ani to boka Russian media outlet Meduza tena court paper anti chuwa Prigozhin le athopui te chuan March sang kha zakwa somriat khan St Petersburg ka meiche pakhat chuamin a gold be telak sakin thi chongin ko thlera an kalsan ati hetiang dewa sual na kalpuya nei nuala kumsang kha zakwa somre le pakhat khan Brezhnev Soviet Union zela khungania kumsang kha zakwa somkwa khan Soviet Union ke chia dona chua zalen ani thung Soviet Union ke chia nuwa Prigozhin chuan nun thar kalpuin St Petersburg ka hot dog te zurin hun amanga hun reilo te nuwa sum don na tilianin supermarket le restaurant te ahong zela kumsang kha zakwa somkwa lai hol vela chuan All Custom House St Petersburg ka dining nana mun thale larber ani zui ta bokani miro puile thil ti the tak tak ten ador chu antloa chungzinga chuan celebrity billionaire le politician te an kat nuka chungzinga chuan Anatoly Sobchak mayor of St Petersburg po atela Sobchak thachang dol tu chu KGB operative Louis politics bulchan mek aumboka chupa chu Vladimir Putin ani Putin chef Putin le Prigozhin in lai chin na chu chunga restaurant anin komna tanga in tran chu nia ngai ania kumsang kha zakwa somkwa toblama chuan Putin chu President Boris Yeltsin Prime Minister ni der to in anuwa athak tu ni zibok Putin an Kremlin athu chil nuwa Prigozhin chuan sarkar catering contract turu berber achang zuya asum don na alian tual maya athil ti theina asang tual boka President Putin zara global leader te ahmucham chi bokani kumsang ni le pathuma Putin an UK atlo tumpo khan azui tu zinga telin Putin le Prince Charles tenen thla an lahova kumsang ni le paruka Putin an G8 samita US President George W Bush amikwal po khan Prigozhin hian ei turasar fani kumsang ni le sompanga athla Kremlinin ati chuwa Prigozhin chuan Putin le khatilaya Brazil President Dilma Rousseff le Indian Prime Minister Narendra Modi te ei turpetu ani boka Putin nena anin lai chin na le a catering business lian zela wang chuan Prigozhin chu Putin chef ti in an ko pha hialani Kremlin contractor atanga Russia security complex a player poimo ani na chu kumsang ni sompalia Russian Crimea chu sakle eastern Ukraine Donetsk le Luhansk separatist te athob le puya tanga in tran nia ngayani hemikum vek hian Wagner group chu din ni in adin tu tak chu Dmitry Atkin Russia Military Intelligence Service a Lieutenant Colonel huyania Prigozhin chu he group mamo sumtum tu ber ani thungani kumsang ni le sompali khan Russia Defense Ministry bepopin volunteers te training pe kadila Ministry official te chuan a demand an ngai thelo thu an thil nuwa Prigozhin hian papa tanga thu pe kani ati tia soyania
papa ti hi Putin soina ani adu ti hlo tlina nia Wagner te chuan private soldier sangtel training an peya chungmi te chu Crimea le Eastern Ukraine te tirlu an ni atira chuan Kremlin chuan Ukraine sipai atirlo atia technically chuan Wagner te chu Russian Defense Force mi le sa an ni tlat lo ani mase Ukraine Donbas region a chuan Little Green Men tia soini in relo te chungin Wagner te chu thil ti thei ani zui ngala Russian foreign policy huang tau zok ania West Asia le Africa an sazoka in ben bel atumna Wagner te chu an tangkai ma hengmuna te hian Wagner group te hi atir lu thin ani kumsang hi le som panga khan Putin chuan Syria President Bashar al-Assad puiturin sipai atir lu ta Wagner te chuan Syria sipai ten en tang rualin an melma Hezbollah le Sia paramilitary te chu an beya he mai ba ka hian Wagner group te chu Mali Libya Mozambique le Central African Republic te po tirlu an nia Wagner te chu Kremlin foreign security kalpuina lakson thei lo an ni tak nuwa Moscow elite power circula chuan Prigozhin in so nge na chu thuk tak ani to ani melmala Putin sei sel tu te chuan Prigozhin chu melmala antia Navalny three shuai Leonid Volkov chuan Prigozhin chu Putin a hual vel tu zinga criminal la ti hialin a soya oga sangni somnia Beijing get investigation chuan Prigozhin sumdon na sarkar contract Wagner le troll farm te chu Kremlin ne na thuk taka in som ti in an soi bokani US Special Counsel kumsangni som paruk US presidential election a Russia inrol na chuitu Robert Mueller chuan Russia in bun Internet Research Agency Prigozhin ne na in som na nei chu Hillary Clinton ti chet tuma beitu ti in asoya hei mai ba ka hian FBI tena United States bum tuma chetla tia an midu ani boka kumsang ni som ni le pakhat khan FBI chuan Prigozhin omna sil thei nena dollar noi ni le singa pek anin tiam hialani Ukraine in dona chuan Prigozhin chu Russia a mi poimo ber pakhata ahlangkaya independent Russian journalist Mikhail Zigar chuan Prigozhin chuan Moscow a power center akalkan de vekto atia indona Russian sipai te anche chet viau chuan Prigozhin le atho pui Chechen leader Ramzan Kadyrov te chuan langsar takin Russian sipai te chu ansoi sel maya Putin chuan Ukraine special military operation akalpuina commander tum ni atlak towa mase Prigozhin chu khoiche tin alaom velawani Prigozhin mi le sa te chu frontline a hoisen tak tak beitu berte ni in amala chuan commander ang mai in telegram channel atangen thil thlenga tar lang zung boka St Petersburg ka hotdog zura atangen thil te theituru ani towa Putin chuan Wagner amamo chung chuan Prigozhin chuan tu main an khoi thelo ti a hailo anti bokani